بی فکر خدا گلو مروف دکاره گردونی راوا بکی کائنات چوا آوا بویه بی کو مره رولا خدا تید بگری دست مره کاره و افهم بکه بله جمروف هری کن حتی مروف روشامه مروف واهی تم لدو برسوا و پرسه گریایه مروف این کن لگوری زانی نخواه ویگاوی همو پرسین کو برسوی وان نزانی بو به فکر خدا تجدی کرن لی هرگو مجی مروفا مزن بو و زانین وان به تجربه زیده بو ایدی برسوی بلی تریوان نکرن پیشی به پیشکتنا فلسفه و به طایبتی به 3-4 ساله داوی به پیشکتنا تکنیک و زانسته ایدی مروف لبرسوی هین قانح کرد دیگرن و ایرو به طایبتی لگوری دانه داوی یه تکنیکی او زانستی مروف ایدی دکارن بی فکر خدا جی برسوا گردون چاوا آوابوی بدن. دوی درباره ده میناکا هری بربچاو او تزانین میناکا فیزیکناس و ماتماتیکزان نافدار پیر سیمون لاپلاس. بله لاپلاس درباره مکانیکا گردونه ده پرتوکک نویسنده بو او دوی دوره ده دماکو امپراتوری فرانسا ناپولیون و پرتوکی دخوینه گازی ویده که اوجه ده پرسده بیجی که تا پرتوکی که پر هجا چیکریه نویسندیه لی تشتک بالا منکشان ده پرتوکا تا ده قد قالا خدا نای کرن چما لاپلاس جی او برسوا خوی دیروکی ده بیجی که من پیدوی به هیپوتزی ندید. آنگو خدا وکه هیپوتزی که دبینه و دبیجی که بی فکر خدا جی بی رولا خدا جی مروف دکاره آوابونا کائنات راوه بی و بیجه. بله تماشاوانین هیجان ها یک جه فیزیکناسین هری نافدار و 100 سالامه بلکه جی پشتی آینشتاین ستیفن هاوکینگ بو او ستیفن هاوکینگ جی لگوری دانه زانست و فیزیکی ویجی بی فکر خدا خواست آوابونا کائنات راوه بکه نه امی پاورل ویدیویی که وی بنرن درباره وید بکا ستیفن هاوکینگ چاوا بی فکر خدا ev mesele rave kiriye. Divan rojê nêzde min derbarê Xwedê gerdûn ava kiriye yan na pirtûkek çap kir. Vê pirtûkê derdor hinekî tevlihev kir. Mirov dilxweş nebûn ku zanistek di derbarê olê an got dîn de dipeyive. Nêta min ne ew e ku ji kesî re bêjim lazim e ji çi bawer bike. Lêbiya min hebûn an tunebûna Xweda ji aliyê zanistiyê ve pirseke derbasdar e. Di dawiya dawî de ji kê an jî çi gerdûn avakiriya kontrol deke girîngtir tiştek tune ye. Sirrek bingehîn a ji vê girîngtir xeyalkirin zehmet e. Gerdûn makîneyek e. Bi prensîp û zagonan tê rêvebirin. Bi zagonên ku bi hişê mirov dikare bêfêm kirin. Ez difikirim ku kevşkirina van zagonan serkeftina herî mezin a mirovahiyê ye. Êdî ev zagonên ku em ji wan re dibêjin zagonên xwezayê wê nîşan bidin ka ji bo em gerdûnê rave bikin pêdiviya me bi xwedayekî heye yan na. Bi sedan salan hate bawerkirin ku mirovên weke min astengdar xezeba Xwedê li wan ketiye. Herçi qas ihtimala ku min yekî li jorê hêrs kiribe hebe jî ez dixwazim hilbijêrim ku her tişt bi hewakî cuda dikare bêravekirin. Bi zagonên xwezayê. Baş e çi ne ev zagonên xwezayê û çima ew qas xurtin? Ev zagonên fîzîkê gerdûnî ne û naguherin. Ne tenê ji bo tevgera gogê, ji bo tevgera gêrstêrkê jî derbasdarin û ji bo her tiştê di gerdûnê de. Berova jî zagonên ku mirovan danîne, zagonên xwezayê tu car nikare bên bin pêkirin. Ji ber vê pir xurtin û dema bi çavekî oldarî bêlê nerîn serhildêr û asîne jî. Heke hûn jî wekî min qebûl bikin ku zagonên xwezayê sabîtin, wê pirskirina vê jî zêde najo. Di vir de rola Xwedê çi ye? Ev parçeyek mezin a nakokiya navbera ol ango dîn û zanistiyê ye.
Fikrên min divan demên nêz de bû bin manşet jî ev nakokiyek pir kevne. Zanistî olê înkar nake. Tenê alternatîfek pir sadetir pêşkêş dike. Lê çend nepenî jî hîn dewam dikin. Di dawiyê de heke cîhan bi tevger be, ma dibe ku yê wê tev digerîne xweda be. Di encamê de, di serê serî de ma xwedê gerdûna va kir. Bi fikra min lêkolînkirina kokên gerdûnê peywireke kozmologan e. Baş e ku ev weke tê xuyakirin hewqas ne zehmet e. Li gel tevlihevî û cihêrengiya gerdûnê jî hat fêmkirin ku ji bo çêkirina gerdûnekê tenê pêdivî bi sê tiştan heye. Em bifikirin ku em wan di pirtûkeke kozmîk a xwarinê de rêz dikin. Baş e, çi ne ev sê malzemeyên ji bo pîjandina gerdûnekê pêwîst? Yekemîn daring, ango madde. Hemû tiştên xwedî girse, gome, qeşa, ên ron, ewrên gazan ên dêwase, fitlonekên stêrkan ên pir mezin ku her yek ji wan bi milyaran rojan dihewînin, ku dirê jî dûrahiyên bêdawî dibin. Duyemîn tiştê ku hewce ye, vejen, ango enerji ye. Li rojê binarin, hûn dikarin wê li rûyê xwe hîs bikin. Vejena stêrkek 105 milyon kilometre li dûr. Pêvajoyên ku wê dikin cihekî dînamîk ku tim diguhere diafirînin. Wisa be daring û vejena me heye. Ji bo çêkirina gerdûnekê sêyemîn tişte ku hewce ye valahî. Pir zêde valahî. Belê temaşevanên hêja di vîdyoyê pêşiya me de ku berê me çêkiribû me gotibû ku di hemû gerdûnê di kaînatê de tiştê ku em dibînin û nabînin lê got em zanin heye sedî pêncê wê tiştê maddeya daringa got em dibînin yanî hemû galaksî, stêrk û hemû hêmanên ku em bi çava û bi teleskopa dibînin tenê sedî pêncê gerdûneyê. Sedî 27 wê jî maddeya daringa tarî ku em wê nabînin lê em dizanin kolwîra heye û sedî 68 gerdûnê jî enerjiya tarî bû. Baş e, gelo ew qas daring, vejen û valahî ji ku hatine? Tu fikra me tune bû. Heta sed sala bîstemîn. Albert Einstein. Mixabin min û wî qet hevnas nekirin. Ji ber ku dema ew mir ez hîn 13 salî bûm. Einstein tiştekî bêhempa ferq kir. Du tiştên ku ji bo gerdûnek çê bibe pêwîstin, daring û vejen ango madde û enerjî di esasê xwe de heman tişt bûn, wek du rûyên madalyonekê. Hevkêşeya wî ya navdar, vejen yeksanî gumlat carîn ducarîna leza roniyê ye, tê wateya ku daring weke celebek vejenê dikare bêfikirîn. An jî tam berova jî wê. Ango em dikarin êdî bêjin ku di gerdûnê de tenê du tiştên bingehîn hene, vejen û valahî. Baş e ew qas vejen û valahî ji ku hatin? Bersiv piştî xebata bi dehan salan a zanistan hat dîtin. Vejen û valahî piştî vê bûyerê ji xwe ber çêbibû. Teqîna mezin. Belê di vê çerçevê de li gorî daneyê dawî û li gorî ku Einstein fêrî me kir, esas daring û vejen hemû heman tiştin. Yani hêleke wekû mere madalyonekê bîne heger madalyonek hêlekê wê sûret bi hêla de jî nivîse. Bi heman rengî vejen vediguhere maddeyê û madde dîsa vediguhere vejenê. Yani weke got ew formula Einstein dibêje E yeksan M carîn C qereyê. Belê vê formula Einstein nîşanî me da ku esas di gerdûnê de madde û enerjî yekê û teva valahiyekê di nava valahiyê de bi hev re çêbûne. Di kêliya teqîna mezin de gerdûnek bi temamî ji vejenê çêbû û bi wê re valahî jî. Hemû bi hev re fireh bûn. Weke balûnek û tê nepixandin.
باشه او قس وژن و والهی جکوهاتن به بکارانین زاگونین خوزای ام دکارن کوکا گردون فیم بکن و دکارن درخن هوله که یکانه ایزا کرنا ویه که هبونا خودیه یا نا سر را دل تقینا مزن ده اوه کو وی گردونا پر و پر مزن آب وژن و والهی تجیه چاواجی تو نبونی چه بویه امکاره بین راوه بکن سر راویه که دی یک جراستین هری بالکش آ گردونا مده وشارتیه زاگونین فیزیکی هبونا تشتکی بناوی وژنا نگاتیف انگو انرژیا نگاتیف حوجه دیکه جبو هم وی تیگه ها کو جانی مروف آجز دیکه فیم بکن از مینا که حسام بدموه خیال بکن کو ظلامک دخوازه لسر اردکی راست گرکی چه بکه گر گردونامه تمثیل دیکه جبو گر چه بکه لارده چالکی دکوله و با آخا کو دردخه گری خود چه دیکه هلبت تنه گیره کی آوانا که ده همان دمیده چالکی شی دکوله انگو شیوه نگاتیف آگر تشتین کو وقت کی دی چاله ده بون نها بونه گر انگو همو با هوا کی پر باش هف تمام دکن پرنسیبا لپش تشتین کو ده دسپیکا گردونه ده قومیه اوه دما کو تقینا مزن میکتارک او قاس مزن وژنا پوزیتیف چیکر ده همان کلیه ده بقاسی وی وژنا نگاتیف شی چی بو ده ویروشه ده پوزیتیف و نگاتیف هف دبن و دکه صفر هر دم اف زاگونک دن آخوزاییه باشه او قاس وژنا نگاتیف ایرول کدریه دوالاهیه ده بلکی بالکش وره لیلگوری زاگونین کشانا گملات او تفگره کوانا زاگونین هری کن ایزانستیه نه والاهی بخواه دپو یک دیواسه یا وژنا نگاتیفه بقاسی تیری بکه کو هر تشت بکه صفر گردون مینا آکو یک دیواسه وژنا نگاتیف دپو دیکه آلیه پوزیتیف انگو دارنگ و وژنا کو ایرو ام دبینن وکه گره آلیه نگاتیف ایوکه چاله جی لوالاهی بلاو بویه باشه او یک دلیگری نامه هبونا خوده ده ده چواته ده واته کو هکه گردون ده واته نتشت بونه جبو آفراندن پیدویه و بخودایه کی تونهیه مادم ام دزانم پوزیتیف و نگاتیفا گردونه دنگی صفریتی نها تنی تشتی پیوسته ام بکن چاره سرکرنا نزانم حوجه از بیجم که آنجی چه اف همو پیواجو دایه دست بیکرنه حتی آستا اتومی و حتی آستا جیری اتومی هونیتی که وین جیهان کوسا کو جتنبون چیبونا هنتشتان پیکانه هر یکیم جبو دمکه پرکن جبر کو دوی آسته ده پرچکین وکه پروتون لگوری زاگونین خوزه یکو امجیره ده بیجین مکانیکا کوانتومی تفدگرن و براستی جی به هوا کی تصادفی دکارن درکوین هولی قدره که دردوری دیگرن و پشتر دیسا تونه دبن حتی کو دیسا لدره کدن درکوین هولی مادم امدزانن گردون وقتی که پر بچوک بو حتی جی پروتونه که جی بچوکتر بو افته واته که پر گرینگ نخوا گردون بخوا و به همو او تولهوی و مزناهی خویا سری گیش دیگه براستی جی دبکو گود به تق و درکت بهوله او بی کوزاگونین خوزا ین تزانین بم پیبکه به کرتاسی ما حوجداری ما بخدای کی هر تشت ساز کلیه هی کو تقینا مزن گاربه بتقه نیتامنا ایشاندنا دلین کسی باورمن تونهیه لیبیامن داخویانی اگزانستیه یاج آفرینه رکی الهی بیتر قانه کر هیه
بله هاوکینگ که او ساده بیجه اف برسوین وی اف راوکرناوی داخویانیاوی تیرا وکیر نکیر ام نزانن لی بیشک و گومان برسوی مروواهی هر گودو چه زیده تر دبه او به پیشکتنا تکنیک او زانستره هر گودو چه پرسنگو ام برسوی وان نزانن کمتر دبه کی زانه بلکه روژه که بی امی بهاوا کی سدی ست برسوا او پرسن هری مزن کو به هزاران سالان عملی دیگرن ببینن هونجی وکی هر گاوه به تکنیک نمینن به زانست نمینن دره زانست ده بمشن اوزارو که خو بدن مشاندن حتی ویدیوی کدنه بمینن خوشیده